Biakamal Kanwar online TV channel adio jeno jin twanyi video me ka kwikaman talk ta danen chikume Kenya chunken kel ke rapid support force KRSF kana ta danen chunkume Uganda kana kume South Sudan ke kirma yadit gwatan chunken kel kanetin konten nakanare which ka Sudan kanetin kon nakanare which ka South Sudan especially netin nakanore ler kana me biatin kon lat karodian biakaling bia kwartin kon tin jak na ko ba kanak ka kwidian biakaling ga jalera me ki kwartin kon tin jako shimal chebe ben rei wich ka South Sudan ka shimal chebe ben rei wich ka Sudan ban kaling ga jalera me akan kono niam mi jiram jidit go rejen go jinder jenwa kanasen ko ken ko go rejen o binati ka shob lwan morong ka tin kon de lat karodian bana jome bana jelinga gwa ka ta danan chatwo ka je an wale shang kawal bakal kapai bakal ron kina dangra wuri jandangra wuri diich bana jome bana jaling manyam kume Kenya loka rapid support force kamach tuwana kume Sudan kwere shwal ke William Ruto shagwa nyano jen loka kume mala kume Sudan ka kume Sudan an loka kanetin kon tin la jidwar tin na ke kume Sudan ngay kon rapid support force take ati jagdi kan kala long gwade shigane kon de larno ne te lanware kan kanak ray wajin shal ke Al Jazeera kamadana si kon me chito channel ka kor penante paiwe antam lat kon me atada nan kukume William Ruto ke kume men teke Kenya shunkan kel ke kume dung Sudan ante dor bana tidialati bana kiling ko doba danan cha kalat keje ki cha kanon keje antama je togano media na dia lat keje no Kenya ku kanedi ti ku kan chonkel keke ki ku kan kuma dwar ku kan support ala kuma RSF ki rapid support force anjo be lingwa seme lat ko na jarara mandana le road endo match to ngwana long tin yar ke kuma ni South Sudan ken kuma Sudan wa kan ka wi dangro Kenya bana right ka kwi rapid support force kene kuma Kenya bana kula waka kuma South Sudan kene kuma Uganda katin kondelat karot lenga mandan le rodo gwasame chala do ne kuma mentere wich ka Kenya chiken kuma mentador ka Sudan chiken lok ngai konde emiti jana kwar dung Sudan entador la rapid support force kena wa chiken ne tikini jan bakkel de kel chiken kanak re kore chitwok no gwada chikor meja to kam dien karudin ken Sudanese jo togono chane de kin jan bakkel wide kel chwaga nakten anyok chane de chop ke million weraw cha ka jo chere wich ke chiruden bar chikano ka kamne gwanten kon ten de tek dien daro gwaten ngai kon amene re wi ka South Sudan ba chiko ten antaman to gene tenyo kuma Kenya ngume jaka rapid support force ko ba kanyoro re wich ka Kenya ka janon neken rewi ka Sudan ne to wante ram palkan shirge me ko na ngaje no shigane ko no wan chicken kanak namo atishme de wona jan tare ngaje gwaro en wona ne cha kume Kenya cha ja gwanya no kan ku kan chonkel ke de ni ten kontela de ni rapid support force enono ke kaneten konte na kana re wichin winami ka chungan kel ka ke antame chiwin mo na jaga no rapid support force kaneten kon tin na kana ke tin yar kamal re wika Sudan jo me de yenaling ka kwide ramadan cha kulo quiz der kume dung Kenya ka tada na ku kane to ku kan ga sponsor ka je ko moy kan ga meti dit ka ja kan ka ko biga na wona chede me shi ko na ngach me sha kume rapid support for ta moy kamach si ajenen no shi kan gwade dan la jat tegetin ka sport Sudan ci kana dakka gwade dan bat chaja la rata maka jan gwasme ne de content cha ku jar ke tin cha logan tame kuma Sudan ka je Kenya ke ne de content right ka kuma Kenya chet ke William Ruto chara mo chaja ku jar ka tin kon chalat joli yana me gwad me sha investigation chaja latin Nathan Kontela Kenya ni ano shi William Ruto shi mi jeng ne jan long chajalat jo me da gwan o de yana lingano kuma Kenya kan de kon tin jaka Sudan ko batakor ko kan Nathan content top kamach mata to wajene business kaka lakan ka kok Sudanese ten Kontela rapid support force ba ko kemeti
kayo bi mtiba o kamne ka bikan kormo bikan oter a jom shala da me de gwan o de yana de ngaj chana ben ga kuma Uganda ba shire ke kuma Kenya chire mangai kondiale kuma Uganda ka goini man chago nge jaba wa ken shiga kanta biye da long ka naga dana naka nuore ko kenitin konte la kuma kirma yadi la ka mo ka machet kamen la William Ruto ja ka kuma dung Sudan gwan mala mai la ka ko ka entama bono no lat ka je kuma Uganda la kan kuma South Sudan la kana mo ka metidit metin kwanu la wona ka shire mangai kon ko shol kan kon no ko kon jidwar namo melat ke kuma Uganda ka chiwin mon ba shaka jogo no meladiana mo mejak antama ke research mishalat ke investigation misha carried out the netin konti der cha jogo no kuma Uganda aje Ramadan and dak kuma South Sudan chuma antam rai kona ngoda nankan kare wich ka South Sudan lo lokanetin kontin la jang kana tat ke dorin koken ko biga nyen kanware na me ajen la dan le kana tandan chicken ngajin madan le roda ngo ngumu to ko teme la kona ngani jen go kum Uganda loga kum South Sudan ko kor dino ken lokan ka medine jen ka mech ko ka chana jenen ko kor gwasen paiwe ngo jik Uganda la kan me da kan ka nong ba ko nong ne ka Russia bikan ka bakam ji Uganda bikan betup ko pin ba ka kam kum South Sudan ko kum South Sudan cha je pin odar ko ka mech winten ko ken nundo ngode jaga mech ka kum Uganda na mo me bej ke me jiang ma shalok international community and mishala done dundo kan ka kweder ka tada ngai kona je kan tele ke evidence duno evidence joy ke tinyo da gwano ne diti nakana anta mu Georgia no shi kuma Kenya cha larami kujidwar ku ga support ne tin kona nakana ala RSF ka Georgia no kuma Uganda yiwere ku gota Museveni marwai kuma Uganda cha Georgia no che kirma yadi cha jo loka match loga da dangro lokan wititi ko ba kuma dung Sudan ba jadda kelo ngai kona South Sudan berare wike Sudan kana Sudan kan diale Sudan lokane ti jalam loka ko buga dor bukan dak loka kum kirma yadi ko ba South Sudan ba jaddak ajan ta dan da tin tama cha kullu da ne men cha lata kuma na dangro kuma Kenya kana kuma Uganda me jiga long chikan de munong ray which ka South Sudan ke ka Sudan ko jin mi la rodo no jin mediator chiga kuma Kenya la jen o la da malkam emeti kana Ramadan la kwar dung Sudan man ko tere wajen tama no ko ngoda we ka mo ko mai ko ka supply ki to beke na mo na sha guje no shemal en madan let kana adwo mi mo ku kan mislina na katin kon let kan ka cha titi cha galat ki cha ka kwet ka tin kon kalat ka mishit kana me ko tam man tok naka ganore chike ngai kona naka ke kum kirma yadit ka tet kuma Uganda kana ka gat Sudanese ka tenga ka tet kuma Kenya ajan ta dana le roda tam wi dang roten kon tin charek pinko bu kuma Sudan ke liu be jek chaka kwe jar ka jalera len kona me bi ngaje gwano gat konte naka cha na loro bang naka ka tenga ka teji Uganda kamo kon ga Sudan naka ka tet di Kenya ajan dana le roda tam ke tigin dia cha ko na ko lat ke ni business selme chana rajane la dab la ja kan kare wi ka Sudan baja nang kum Uganda ka baja nang bane kum Kenya bukano nang nika Middle East ka wi Arab to kon ngai kon shirke Dubai ka ni de content la maja ko ka tin ka maja to ba non ke Kenya babu kam ni de kon shal ke RS no mo amila rodan tama ka shang mu shoda lot ka ta dan sha lat ke je bi ngaje no ne na which international community ka tin kon lat ko rodien kan na parwich dundo ngoda kan connection kan nakan kwale gather ni information today ne to de ka kep ka ki de ka kwedwar ka ja ne tin kontela international community chikamen shi angaje no kuma South Sudan tele jamal Dr. Yang Machar jalwa yena kirma yadi de busy na kanware ka tenga ka ted Uganda anyok Uganda chete midi tela da longre kuma ka South Sudan ko Ramadan te ted bako ba Dr. Yang Machar ba je yen ka ba ne de kontin chol kanware ba ka cholo no kene kere boli lo na ka ke kwale nek ka duwa mshuro da lot ka joko ken ishun kan kel ka Dr. Machar ka chwal ka ken wo ken ka jidwar rande jina randuare duar mititin kan wudara da dien de yugo chol no ramo randuar anyo ken rod bar bukule le ya bi David bina be ka menak wajin ni doru na meni ajen ndana cha kwet ken wo shi chuong manan latke do ngode
kan madan le rode karane relka la tok akume men gwich jegad jafka union UN la United Nation mission rewi ke so Sudan ken dial gwinyi ken ngai ken madan le rode pan duno dwal ken ko de ken implement madan to so jo me meditin magoro de kon dial ling an ban nyo je gamo dien biate gamal bye bye.